Gosovima sa starta prolećnog dela šampionata nisu slučajnost, potvrdila je i utakmica protiv Radničkog Imela sa Novog Beograda. Ni klizav i rasplašen teren prekriven snegom nije bio prepreka da izabranici trenera Radivoja Draškovića pruže dobru igru i ostvare treću uzastopnu pobedu, ovoga puta sa 2:1. Do sredine prvog poluvremena igralo se uglavnom na sredini terena bez izglednih prilika za postizanje gola. A onda, u 24. minutu, Rudan je uputio jednu dubinsku loptu ofanzivnom levom beku Koberskom, na koga je startovao visoki Prtenjača, a sudija Nikola Janković iz Podgorice taj start okvalifikovao kao prekršaj za najstrožu kaznu. Siguran izvođač bio je Todorović. Posle vođstva sa 1:0 priliku u 28. minutu za domaće propušta Zelenović, da bi isti igrač samo minut kasnije odlično završio akciju u kojoj su učestvovali Rudan i Kovačević. 2:0 za Proleter, ali pred kraj prvog poluvremena Hajdit se propisno obrukao jer je iz neposredne blizine šutirao visoko preko gola. Bila je to najlepša prilika za Novobeograđane da smanje rezultat. U nastavku, nemajući šta da izgube, fudbaleri Radničkog diktiraju tempo, ali nisu najbolje podesili nišanske sprave, pa su dve, reklo bi se, povoljne šanse, najpre Hajdića, a potom i Mufa, otišle u nepovrat. Ipak, u 79. minutu, posle izvedenog kornera, u velikoj gužvi Hajdit se iskupljuje za promašaje i glavom šalje loptu u mrežu Bikića. Rezultat smanjen, ali do kraja utakmice Proleterovi igrači su odlično se branili, pa su u poslednjim sekundama mogli preko Kovačevića da postignu i treći gol. Sve u svemu, dobra i veoma sadržajna fudbalska predstava pred svega 500 gledalaca, u kojoj je, recimo još jednom, Proleter pobedio Radnički Imel sa 2:1.